Geji pedun lengu kange nezu pedun la gyana ki chongge kaji na pyogu nangden ki chweshe chegen la kakdom che shimparedu. Ngeja gyana shungi gyabyo yoba Guangdong Xinjiang Yunfu chongge ki gyami nangbel henzo ki timge to chweshe chegen pyobe gendu ba nam ta jikdo kanggo che goshe serapedu. Teni tengu Shanxi Xinjiang na pyobe chweshe ken kanggo che go ba sera cheba tang chedan rabu chadu. Geji pedun lengu kangi Yunfu da Shanxi ne sera cheba tene Sane rimbar teje chewe diktim tambuta tsokpa dikzugu ngoyne pepe nangcho la tokpa chigi yoba sebu re la marsho tsokpa chashi denbe gone pepe nangcho da chwe sheke nam dukpa jen zide pepe namki mezi kakushirasu yorji reju chedu. Kasan sabu bunyen ari WNBA zimuwa pime lakze politse ken Brittany Griner la urusu timgangi timge gulon jangde sime nangsong gyabyo ba nyeba gene longo gui ringla zunju timda jedu. Amerike shunki konla nyeme nyezu gone timda je yoba reju she yoba thang konla timshe chebe kabdir urusu yuguren la ma yabe kapsu ke yoba den kone chepsi gi zemusesa cha yoba tongsu yoba re sinzi Joe Biden gi Griner la urusu timgang gi nyeme nyezu chebe zeba thang teni kelen cheta meba sungde kon ludu tongche bezun lhume nangju yenje sungdu. I thank Leader McConnell. Ari chuzo gamar salabe nyen chepsi tsopa cho nika ne gyabjo chimbe gone Finland da Sweden ni chang Atlantic chi tsopa NATO I tsomi chegyur gyabjo gu wosho gushu gonga pemba tha gyabjo meba chiklu de tsokpa gyage tongyur chuzo game ngone gyabjo na yobare chuzo game thangma guti Schumer ki urusu zenshe da urusu sinzi Putin ki yuguren la ma gyabshimba den neta zara chabe gabdir Finland da Sweden ni tsomi söde tsokpa the ngale shu chero drojure jisondu tanyu sobe guti McConnell ki Putin ki ma gyabde nupcho gegam nam genda sozi chegyo tele do de teri wosho lune nganzu tunchu tsokpa ngale shu chewa cha yori songba thang Finland da Sweden ki guti namgi loja yangbo thone netro na zushu chegyo tajo la ngaju chedu. Today, we're keeping that promise.